Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beraktivitas kita di konten yang selanjutnya di Sadapa Official menggarap lagi tag yang pertama. Jangan lupa untuk kalian terus pantengin terus ikutin terus kegiatan kita hari ini. Dan jangan lupa siap like, comment, and subscribe. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. Kasadayana oge ya, ieu warung makan nu aya di Pasir Keding di Sawit. Ulah hilap makan nasi liwet, ayam, goreng dadakan, biasa mong di warung makan sederhana Al Barokah. Untuk kalian semua jangan lupa makan di sini. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita nge-vlog lagi, melihat kegiatan di Sadapa Official yang akan menggarap channelnya baru yang berjudul tunggu dulu, itu rahasia. Kita tanya-tanya dulu teman kita yang akan nanti bermain dan melakukan prank. Oke bro, gimana bro? Hari ini hari pertama, bagaimana kita akan menggarap film ini untuk naskah dan siap. Saya perannya sebagai orang bolot. Orang bolot guys, dan ini orang gagu nih bos. Orang gagu. Nah, Pokoknya konten ini selalu berbeda dari yang mudah. Kalau seru. Tapi maaf, bisa dicontohkan gagu itu seperti gimana? Rahasia, lihat lagi nanti. Oke, itu buat kejutan kalian. Dan jangan lupa tonton terus dan jangan lupa saksikan terus channel-channel Sadapa Official dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Aduh, nungguan heula barudakna guys. Aya nu hiji mangkat heula jadi otomatis ayunan heula. Widi Kecil ya. udah lama gak ayunan. Wah kok, kalau dina itu tuh. Tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can. Halo guys, karek beres biar take anu kasabaraha ya pokona malah ulatan. Alhamdulillah beres, ayeuna tinggal selanjutnya deui meureunna si ada norek mesen kopi teh si Ucin rek mesen kopi. Pokona antosan we Randa cenah guys. Aduh. Nah, eta guys si Mirung gitu. Pokoknya antosan terus, tonton terus. Pokoknya anu kangen masa-masa kerlalitik nya tong hilap ke kudu nonton ya. Jadi flashbacknya kayak di dia ya film ieu teh. Urang mundur ka tukang, urang heuleuy, urang pokona kaulinan sapopoe urang baheula, urang tinggalin ke. Oke, antosan pokona. Sekarang mau mesen kopi katanya. Tadi kan tagnya mau ada pesan-pesan kopi sekarang. Sekarang kita mau pesen dulu nih. Pesen kopi, orang pesen kopi di Saung Sate Sederhana, Barokah di Pasir Keding. Pokoknya jangan lupa, mau makan, mau
minum, mau nongkrong bisa di sini. Itu biasa aja. Alhamdulillah guys, hari ini geus beres pokoknya nama ya. Pokoknya kelanjutan anak isukan orang tuluikeun deui, orang upload deui, orang tuturkeun deui kegiatan Sadap Official. Pokoknya tong hilap. Ya barudak ya, tingali barudak. Kumaha guys? Oh, mantap guys. Mantap. Tong hilapnya di subscribe Sadap Official jeung Sadap TV. Nyengso. Oke guys. Beres. Bolot. Aduh. Soak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Sadap TV. Kita lagi pengambilan tag yang kedua. Oke. Kembali bersama Geseng. Komusin. Itu Supri. Dan saya sebagai Komar. Ini Kang Maeng. kameramen. Urang. Dengan keadaan kayak gini, aduh, syuting selesai. Ya, kita pulang. Ini. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me. Hari ketiga kita mulai lagi beraktivitas. Untuk kegiatan selanjutnya kita nyawah bareng di Wahangan, orang Buyang, orang Memedokan, orang pas baheula di kelas budak leutik. Itu bro, siap bro. Oke guys. Si bolot balaga guys. Ngurebkeun si bolot. Aduh. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. The special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy.
They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Alhamdulillah guys, tag terakhir di hari ketiga telah rampung, telah selesai. Alhasil bobolokot, itu muning keur mandi, Awing ngawat, awing ngawat, awing ngawat, awing ngawat, awing ngawat, awing soundtrack. Awing ngawat, awing ngawat. Kepo pokoknya guys. Awing ngawat, Antonannya nonton pokoknya. awing ngawat, awing ngawat, awing ngawat. Oh, a million dreams for the